Guverinoma ya Zimbabwe yahakanye ko yaba yaragize uruhare mu guhishira Protais Mpiranya biheruka kwemezwa ko yapfiriye muri iki gihugu, ko ahubwo yatanze ibikenewe kugira ngo ukuri kujye ahagaragara. Ibiro by'umushinjacyaha w'urwego rwasigaranye imirimo y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha biheruka kwemeza ko Mpiranya yapfiriye muri Zimbabwe muri 2006. Uyu mugabo washakishwaga kuva mu 2000 yahise anashyingurwa muri Zimbabwe mu mazina ataraye nka Ndume Sambaw. Mpiranya yapfuye atagejejwe imbere y'ubutabera ngo abazwe ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Niwe wari umuyobozi w'umutwe w'ingabo zarindaga Perezida Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu 1973 kugeza mu 1994. Yari afite ipeti rya majoro. Mu itangazo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Zimbabwe Frederick Musiwa Makamure Shava yasohoye kuri iki cyumweru yavuze ko Zimbabwe yagize uruhare mu ifatwa rya Mpiranya aho kumukingira ikibaba nk'uko byagiye bitangazwa muri iyi minsi. Yavuze ko kuva hajyaho Repubulika ya kabiri iyobowe na Perezida Emmerson Mnangagwa yasimbuye Robert Mugabe biyemeje gufatanya n'izi nzego kubera ko ntacyo bari bafite cyo guhisha. Yavuze ko Zimbabwe ifatanyije n'ubushinjacyaha bw'urwego rwasigaranye imirimo y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha buyobowe na Serge Brammertz bashyizeho itsinda rihuriweho ryo guhuza ibikorwa by'iperereza no gushimangira ubufatanye. Muri icyo gihe ngo Zimbabwe yatanze amikoro yari akenewe mu iperereza rya ririya tsinda, ikanakurikirana ibimenyetso byose biganisha ku irengero rya Mpiranya. Haje no gutegurwa uruzinduko rwa Brammertz i Harare ahura na ba visi perezida babiri b'iki gihugu. Hagati aho ngo Zimbabwe yagendaga isangiza abandi raporo ku ntambwe zose zitewe mu iperereza, harimo n'incamake y'ibyavuzwe n'abatangabuhamya. Minisitiri Shava yakomeje avuga ko ngo byongeye ari guverinoma ya Zimbabwe yatanze uburenganzira ndetse ikanagira uruhare mu gutaburura umubiri wa Mpiranya ubwo byari bimaze gukekwa ko ari we washyinguwe mu mazina ataraye ya Ndume Sambaw. Ngo yacunze umutekano w'imva, itanga uburenganzira bwo gufata ibipimo bya DNA no kuba byajyanwa hanze y'igihugu muri Netherlands Forensic Institute ngo bisuzumwe neza. Muri icyo gihe ngo hanifashishijwe rya tsinda rihuriweho hamwe n'inzobere za guverinoma ya Zimbabwe mu bijyanye n'ibimenyetso bya gihanga. Yakomeje avuga ko ngo bitari gushoboka ko ibiro by'umushinjacyaha w'umuryango w'abibumbye byaza bigataburura umuntu wahambwe muri Zimbabwe nta bushake bwa guverinoma buhari. Minisitiri Shava yavuze ko muri urwo rwego Zimbabwe yanafashaga u Rwanda nk'igihugu kandi ubusabe bwo kohereza abandi bantu bahunze ubutabera bihishe muri iki gihugu ngo ugeze ku byiciro bitandukanye bukurikiranwa. Bityo ngo bitandukanye n'ibikomeje kuvugwa mu bitangazamakuru ko Zimbabwe yagize uruhare mu kumuhishira, ahubwo ko yafashije umushinjacyaha w'umuryango w'abibumbye gutahura Mpiranya. Iki ariko ni ikibazo cyakomeye ku bwa Perezida Mugabe. Amakuru avuga ko nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 Mpiranya yahunze agana muri Cameroon. Mu 1998 yasubiye muri Zaire aza no kurwana mu ntambara yiswe ya kabiri ya Kongo ku ruhande rwa Perezida Laurent Désiré Kabila bagamije kurwanya guverinoma y'u Rwanda. Muri iki gihugu Mpiranya yaje no gukorana n'ingabo za Zimbabwe zari zishyigikiye Kabila ku buryo ubwo yazaga guhunga Kongo yerekeje muri Zimbabwe mu mpera za 2002. Amakuru yemeza ko abayobozi ba Zimbabwe bamworohereje kwinjira mu gihugu hamwe n'abambari be ba hafi. Yinjiye mu bucuruzi atangira sosiyete yo gutwara abantu n'ibintu akoresheje imodoka ebyiri yavanye muri diyama yacukuye muri Kongo. Ubucuruzi ariko ntibwamuhiriye ndetse abamuzi bavuga ko imibereho ye yatangiye kugenda iba mibi kurushaho kubera ubukene. Umwaka wa mbere muri Zimbabwe yawubayeho mu nzu igezweho ya wenyine, iyi mu rurimi rw'igifaransa bita villa, ariko byaje kwanga ajya mu nzu rusange aho akodeshanye n'abandi. Abakoze iperereza bavuga ko Mpiranya inshuro nyinshi yahuraga n'abayobozi bakuru mu butegetsi bwa Perezida Robert Mugabe wayoboye iki gihugu kuva mu 1987 kugeza muri 2017, akitaba Imana muri 2019. Ubwo bukungu muri Zimbabwe bwari bumaze kuzamba, Mpiranya yarakennye ndetse mu mezi ashyira Ukwakira muri 2006 urwego rwasigaranye imirimo y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ruvuga ko yarembye cyane kubera igituntu maze arwarira mu bitaro bya West End i Harare ku izina rya Ndume Sambaw. Yaje gupfa ku itariki ya 5 Ukwakira muri 2006 ashyingurwa mu irimbi riri hanze ya Harare ku izina rya Ndume Sambaw. Nyuma yaho ariko
umusanzu wa Zimbabwe waje kuzamuka. Raporo y'ibikorwa bya IRMCT hagati ya tariki ya 1 Nyakanga 2020 na 30 Kamena 2021 yagaragaje ko imikoranire na Zimbabwe yakomeje gutera intambwe bitandukanye nuko byari bimeze ku butegetsi bwa Mugabe. Iyo raporo yagejejwe ku muryango w'abibumbye yakomeje ivuga ko mu gihe cyatangiwe raporo ibiro by'umushinjacyaha byongereye imikoranire n'ubuyobozi bwa Zimbabwe byishimira uburyo bwongeye gushimangira ubufatanye bwuzuye kandi butanga umusaruro. Ibiro byishimiye ibiganiro byagiranye n'itsinda ryashyizweho na guverinoma ya Zimbabwe ngo rifashe mu bijyanye n'iperereza ndetse byohereje ubundi busabe bitekereza ko buzubahirizwa. Umushinjacyaha mukuru Premets yanayishuye ko ategerejwe mu murwa mukuru Harare mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru bigamije kurushaho gushakisha Mpiranya. Mu ijambo yagejeje ku kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku itariki ya 8 Kamena 2021 yavuze ko bizeye ko amaperereza azatanga umusaruro. Ati by'umwihariko turimo guperereza ku bijyanye no kuba Mpiranya hejuru y'ibyaha bye muri jenoside mu myaka 20 ishize yaba yaragize uruhare mu bindi byaha bikomeye. Dufite impamvu ituma dutekereza ko yakoze ubucuruzi yifashishije amafaranga yabonetse mu buryo butemewe. Mpiranya uyu afatwa nk'umwe mu batanze itegeko ryo kwica Uwiringiyimana Agatha wari minisitiri w'intebe, abasirikare 10 b'Ababiligi bamurindaga n'abandi banyapolitiki bicanywe n'imiryango yabo jenoside yakorewe abatutsi gitangira. Inyandiko za IRMCT zigaragaza ko Mpiranya yaregwaga ibyaha birimo icyaha cya jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside, ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo ubwicanyi, gufata ku ngufu ndetse n'ibindi. Nitwa Simeon Stizon Nkumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /Iwacu Home Care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.